İmam namazda süre okuyup жатканда kulak kagып namazı koşulgandan keyin kol baylарды баарын окуш керекпи дейт. Жок, окулбайт балдар. Эгерде имам жахри окуп аткан болсо, Аллаху акбар деп эле кошуласың. Kol bayлагандагы сана дуасы балдар бул мустахаб амал. Сүннет мустахаб амал. Ал эми Куранды угушлук важип. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Tushundinglarmi? O'shaning uchun imom jahriy o'qitgan bo'lsa, Allohu akbar deb alhamdu Fatihani o'qitgan bo'lsa, misoli, anda sen kelib ele Allohu akbar deb namoz o'qiysan. Aytishing shart emas. Albatta, agarda maxfiy o'qiyotgan bo'lsa, anda kelib aytib qo'ysang bo'laveradi. Tushundinglarmi? Assalomu alaykum ustoz. Suv yo'q yerda odam o'lib qolsa, tayammum aldirabı, aldirbaybi? Agar tayammum aldira turgan bo'lsa, qanday aldiradi deydi. Subhanallah. Acayip so'rov ekan, ha? Bu bayağı mavzudan hükmü deyileli bola to'xtaydi. O'shaga men keyingi so'rovga javob berayin, ha? Mayli, taqtab qo'yaylik. Ustoz tahajjud vaqtida qazo namoz o'qisa, tahajjud namozi so'g'indan beriladi deydi. Bu balдар tahajjud namozida o'shunda qazo namoz o'qisa, qazoning so'g'ib beriladi. Bu qazo, bu farzlarda qaraganda berilgan narsa bo'ladi. Nafillarda bir nafilda bir necha savob niyat qilib bo'laveradi. Tushunarmi? Tahajjudni niyat qildim, tahiyat masjid niyat qildim, tahiyat vuzu niyat qildim misali, ular nafilda yengillik berilgan. Biroq qazo qilganda qazoni gana so'g'in olasan. Emne üçün hicret ayları 10 günden jilip turadi, al endi meladi aylar jilbayt deydi. Bu hicri aylar balдар ay menen esepteленет. Meladi aylar kun menen esepteленет. Tushundinglarmi? Kun menen eseptegende 365 gün var. Bu azırgı 2023-жылғы ay eseptеп atpayбызбы? Bu bardыгы kun menen. Ошону meladi деп айтылат. Ал эми биздин hicri жылдарыбыз бул не менен esepteленет? Ay menen esepteленет. Ay balдар кейде 30 gün болады, кейде 29 gün болады. Ошонун айырмасынан келип чыгып, экөөнүн ортосунда не болуп калат? 10 күндүк айырма чыгып калат. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн айырма болуп калат. Денеге нажасат тийсе, топурак менен иш каласа таза болот. Ал эми истинжада кесек же топурак менен тазаласа жетиштүү болобу деген суроо экен. Истинжада деле эгерде махраждан чыгып коюп кеткен болсо, кадара дирхам бар да, ошодон өтүп кеткен болсо анда важип болот жуушулук. Эгер жубатылган суу жок болсо анда тазалап топурак менен тезек менен тазаласа жарай берет. Саламатсызбы устоз, суфилик жөнүндө кичине маалымат берип кетиңиз дейт. Бериңизчи тураныч дейт. Балдар, суфилик бул баягы диндин бир бутагы. Суфилик бир өзүнчө нерсе эмес, шуну түшүнүп алгыла. Суфилик деген сөз бул суфизм, тарикат, десем зухуд, бүт барлыгы бир эле нерсе. Илгергилер зухуд деп айтылган, муну тарикат деп айткан, азыр суфизм деп айтылат. Муну жөнөкөй тил менен айтканда фикхул батин. Түшүнүңөрбү? Фикхул захир, муну фикх деп айтылат. Мынау нерсе фарз, мынау важип, мынау сүннет, мынау бузулат, мынау харам, мынау макрух дегенде фикхти окуйбуз. Бул фикхул захир деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле фикхул батин бар. Ички дүйнөгө тиешелүү нерселер бар. Ихлас деген эмне, шүгүр деген эмне, сабыр деген эмне, ал канчан келет, кантип келет, анын жолу кандай, кантип таваккул кылыш керек, кантип ишениш керек, кандай кылыш керек деген маселе, толтура маселе бар. Мына ушул фикхул батин, ички дүйнөнү менен күрөшүү, ички дүйнө менен оңдоо сүйлөшүү, оңдоо түзөтүү, мына ушуну суфизм деп айтылат. Бул башка нерсе эмес. Түшүнүңөрбү? Ушуну түшүнүш керек буну. Анан bundan башка нерсе деп тариф кылсаң, анда ал башка нерсеге айланып кетет. Ошон үчүн суфизм бул ар бир адамга керектүү нерсе. Ар бир адам муктаж буга. Ар бир мусулманга ихластуу болушту зарыл. Ушул ихластуу суфизмди көтөт. Ар бир адам таваккул кылганды көрүнүш керек, шүгүр кылганды көрүнүш керек, сабырдуу болуш керек, баардыгын көтөт. Ушул нерсе суфизм деген нерсе. Түшүнүңөрбү? Андан башка нерсе эмес. Албетте суфизмдин эки түрү бар. Бир туура, экинчиси туура эмес. Туура багыттагы болсо, ошол чыныгы шайыктар болсо, шайыктан ижаза алган тарикалар бар.
Nakşibendiye, Şazeliye, Kaderiye, bayağı Sahvardiye. Şunday tarikaları var. Bunlardan kimisinden bolsa algan bolsa, muttabi'a sünnet şeyh bolsa, anda bu hani bu mübarek bolsun. Yaxşı nerse. Biroq kebir uçurlar sufizmden atile var. Kılgan işi büt bari hilaf-ı sünnet. Sınavga sünnetke to'g'ri kelmaydi. Bidatlar kirib ketgan, to'g'ri bidat bilan alek bo'ladi. Ana o'zini sufi deydi, al sufi emas. Agar sufi sunniy bo'lsa, sunniy tariqa bilan chinig'i shayxlardan olgan tariqat bo'lsa, al chinig'i sunnatning negizida bo'lsa, al sufizm bo'ladi. Anan sunnatning negizi yo'q bo'lsa, o'ziga birdekani tuzib olib o'zincha sufi bo'lib olgan bo'lsa, anda al sufizmni shariat qabul olmaydi. Tushunarmi? Tariqat shariatsiz qabul qilinmaydi. Tariqat şariatın negizinde oluş gerek. Şariatga karşı kelgen tariqat emas. Şariatın negizinde emas tariqat bolsa, alda tariqat emas. Oşoň üçin sufizm degen söz fikhul batin, içki dünýä menen köreşip, içki dünýäni agartyp, ihlasly bolup, Allah'ın muhlis bendesi bolup, çynygy Allah'ın dostu bolgan hareket kılışlyk. Tazkiye moşun sufizm deydi. Qad aflaha man tazakka degen söz oşol. Tushunarmi? Müslümanlık kemsitip olabu deydi. Bolbayı çoğun günah. Müslümanlık kemsitpeş gerek. Hiç kimdi kemsitpeş gerek. Müslüman Allah'ın bendesi. Adam balası özünü жақсы sezip kalsa, özü tan kalsa, ojuk bolup kalsa, bu zavaldın belgisi болады. Adam ar daim özünü pas alıp biriş gerek. Küçük beyli oluş gerek, mutavazı oluş gerek. Hiç kimdi özünü hiç kimden joğor koyuş gerek. Hadis aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men tavaza lillah rafa'ahullah. Kim Allah için tavazu bolsa, küçük beyil bolsa, özünü pas alıp жүрse, Allah Teala'nın derecesini biýik kılat deydi. Oşonduktan adam balası özünü küçük beyil alıp жүрüş gerek. Mevlana Aşraf Ali Tanavi rahmetullahi aytat, bir günü aytat, men orozodamın deydi. Kasam içip aytam dep oturgan bir cemaat kaytkan eken. Uşul oturganlardan büt barını özümden afzel de bilem degen. Oturganlar şagirdleri, muritleri, жалпы cemaat, oşular aytып atat. Oturganların büt bardığını özümden afzel de bilem. Anda aytat, kasam içip aytam, orozoda oturup aytып atam dep atat. Jönlü dava emes, bolgan yürekte hakikatini aytып atat. Andan keyin aytat, kafirdi dagı kelечekte özümden afzel de bilem deydi. Kafir dagı erteň Allah hidayet berip imanga keltirse, al menen afzel bolup kalat deydi. Tushunarmi? Çoğun Şeyh Hakimul Umma, Mujaddidul Millah Aşraf Ali Tanavi rahmetullahi aleyh. 1,5 mingden aşık kitap yazgan. Ahırgı doğrudan mujaddidi. Oşul ahırgı 20-19 yılımdan mujaddidi. Öte çoğun alim, avliya insa. Oşul aytat, oturganlardan bari Allah'a kasam, oruzda oturup aytamın deyip, menden afzel deydi. Kafirdi da kelечekte afzel de bilem, kelечekte al Müslüman bolsa meni ötüp ketet deydi. Sebep İslam gelse, el-İslamı yahdiru ma kana qablah. Bir Müslüman boldu, al büt bardı günösünü Allah keçirip salat. Biz medresede okup жүрgöndө bir okuya bolgon. Medreseye kelip, Germaniyadan bir adam kelip Müslüman bolgon. Bu 2000-nji yıllar okuya bolsa gerek, esimden çıkıp durat. Anan ustazın aldığa gelip Şeyhül İslam Muhammed Taqi Üsmani Hafizahullah ustazın aldığa gelip kelime okup peşin namazdan keyin Müslüman boldu. Andan keyin ошол жерде ustaz aytты. Hazır dedi, uşul жерде oturgan adamların barını birinci mütü aytты. Oturganların barığı sen menen biz bir tuğanbız dedi. İnnemel mu'minuna ihva. Sen İslam kabul aldın, biz menen bir tuğansın dedi. İkincisi, oturganların arabızda en Allah'a jakın sensin dedi. Subhanallah, İslam tarihini qaragıla. En jakın sensin dedi. Sebebi sen жаңы Müslüman boldun. Al-İslamu yahdibu ma kana qablah. İslam aldığını büt barını keçip salat dedi. Günahın juup salat dedi. Günahın juulup senin kagazın akpak salat durat dedi. Bizgi çaң basıp kalgan günahkörбүз dedi. Dava emes, hakikat uşuntu aytam dedi ustaz. Oşol üçün hiç kimdi kemsitpeş gerek, jaman közmen karabaş gerek. Allah'dan erteň toba kılıp, kafir dele, jaman adam dele, Müslüman bolup kalış ıhtımалы var. Oşol üçün adamın buzuluş kaçan başlalat, özü taң kalıp, özünü ferişte sezip, özünü gana жақсы görüp, men Kudayдын dosumун, men ele kıyımın dep, başkanı jaman körse, bu zavaldın belgisi. Adamın ahiretke Allah'dan alыстап, baratkanı belgisi болады. Ar daim men jamanmın, başka жақсы, men günahkörmün, başkalar жақсы деген gümen menen yaşasa, Allah subhanahu wa ta'ala östüre beret. Ösüdün jolu oşol. Men ele kıyın, başkasının barığı jaman desek öspeysin. Oşoga Müslümanları kemsitken jaman karagön bolbойт.